wo chame niema dia me pa cha mane mane anu say mane ha ba ye wona ba mo po na so so why ko bon so yi me dia ye mfa dia ne na ada akwada no e na me pɛ no ko si sa no na nananom de ma enya dia ne e dia ntina mo ya me sa samu pu manintia samu ma me hu se sabia duru sabia nya do me kwasia na agi me dwan no me so me hu se sabia na nananom abosom ko nso otumi me kyerɛ mo pa say you bufu nya hey ani ya pani ya ni dia bro stranya basa say wo kokwa sa hey akuya bekumi ye be ba we eh okuya kaka ba kame oh therefore yani kura wase wampe hey adio Kati wuni ba kansa nyame sum dinka woni nso ade o mu ade o ho prim to kama mu anim afuro sa de ode ma ahan woni me eja mi o wa na no me be bom pa ye ma wa wo ye de hia wa wo ye den wo me ba wo nchen na no dwa wonum sesi a o nyame na makupe ya o mama sama koye indefatigable uncompellable undilutable indiscriminable o ko colleague ye sa se o me da hye ade mi tiri ni pa wo dwa no ade mi tiri ni pa wo dwa no ante ade mi tiri ni pa wo dwa no obani asam de na nya no dwa wo eno kwasem ena na me ka akere hwe nyame oye brenyame oye bibia ne bremu ebra wo frɛ me a me kɔɛ no na nya bra ma ya hoboa na menim sɛ tumi adu ba na chi no ɛso saa aka me kom kotodwa nim yie ansa na maba nanso ankɔba saa mesrɛ nya bra ma me nansa mɛkɔ mountains mako pompa ye na menim sɛ me nyankopɔ bɛsaw ba ne ya What? Mr. Wada. I'm here so appear. Sa me nya ma bi se me pefunu bi asie no ofie honom. Ka che me mpa wufunu me fie honom. Oh, dia fa ho no. Fa ne sa wo ka kire me se onyankopon so me nim so di kotodwe na aduma. Ka akọ ma yanka ko se kotodwe na aguan de ba. Anu agya kotodwe no ofie mesrew. Dia fa wo no so mane ka ho sa. Oh, opani. Me nim kotodwe ofie honom. Nya boti. Ana me nya me mo ahu se me beto adaka mesrew. Me nim busuani mesrew ada. Nya me baye. Mr. Wada, everybody na kaka doje besi. Ya kwata sam no afi ya kwata sam no. Pate, ya kwata sam no abaye. Uba ma hu de ye. Nya fom na na adeda. Be ma tenten gram te sa wo da fom na bunya. No kre. Pani mo apra na mo ka mo asem se. Abo no o peso opemo a. Okọ na chi. No de ahode kase pa no pemo a yie. Enu ntimi ko machi. Me se sham me shaw na ansa. Sade me ko mountains. Akwa dan ko pompa ye. Aye oba no ho adwu na ayesa be na di ogie ebe ye ono wabuhia na nyina de what ewiase afutu wo ensa ka nipa ade so nso hwe se dia to na afa ho no wo so mpa na so ope wo dia koso wai menyankopon wo dia koso wai menyankopon na mu hyiam a minimu wusu ni me case na badam so no ma me so bo ma dia sumdwem wo hyiam a minimu wusu ni me krate emeye ye krase sumdwe kan bia because case na dia bra me na between me ne konfo no it's okay no wo hia nyame asumdwe eh wo da so wonu problem get wo da so wonu nyame asumdwe na be ma watumi solve that problem me se ba matete gram se wo dono no wo dia so ni hwe wo da wonu sa so ni wo da so wonu enyemre so wonu ma chi mi ho tournament ya fu fenfram ma me no da so wonu gira ha na so enyemre so beti ase afi no mate wonte ho ase on mate wa twen ekofro konfo na oh nya abotre wo dia twen na hu se wonte ho ase me ma na bo round 2 ahafra na ba e ma na mu me so to me ma o ma hunu se uyo nyame a oti ase da na odi hene da ma mentumi nsa baba wo yare erade madakro nyame dey
na ma wado ye ni mechi o na ma mansa nyina hunu se uyo nyamia otiase ampa otiase onyamia otiase na ma mansa nyina hunu se uyo nyamia otiase madakro nyamide ma wado ye ni mechi o na ma mansa nyina hunu se uyo nyamia otiase ampa na me ma be kraso be chirewu unyankopo uso na medeme ho meto e ma me ningu e ma tamfo sereme irade sheme ni monya e ma me ningu e ma tamfo sereme Eradie sheme ni monya ema meningu ema matamfo sereme eradie sheme ni monya erade una odimi ba krodua mu erade wasem ena odi esuma me ma me ba krodua mu se me meka wasem menya kra ema wo erade na erade ubena mutumi so mo wasafo etim of krodua mu erade mama ni mu wate erade mama tamfo nyame wate erade mama ni mu wase da bia da esan se ababa we yawie erade me de me sako kaye na so anye ye obonefo na etumi edimi so nkunim erade so makwan obonefo edimi so nkunim a na kire se erade wadi wo so kunim entina erade makwan Jesus ho kwan erade mama tumi mama hoden erade me biema no a utumi no century ni be daddy ma ababa we ho atono erade shawani onyam Jesus shawani onyam erade shawani onyam Jesus shawani onyam erade shawani onyam Jesus shawani onyam erade shawani onyam erade mankunim dia pasa no so esa se erade wasem sei na se obi yare a erade yemfa yensanto ne so na wasafo erade obesa ne yare ama wo wanim onyam hye adadi enu ti erade enu poten ena me yei enu ti bura na be hye me ma be hye me den 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 erade me ma me nsa so a enye wo nsa erade me biema no a enye wonu mo asem erade me biema no a ma oja eni akire ma tumi eni akire ma hoden eni akire ma century anka samfri mu mra e wo Jesus Christ Nazareth to dim kabosi kataya baba kaba yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord erade bon sam to me biara oja ebe ba oso a ka be hwe yi papa o wo Nazarene Kristo Yesu din mo lose your powers Jesus asemi say amanfo kwa asole acho kwamna to nwom no enkase matamfo nyameda come on we onyamia otiase ampa otiase onyame tiase fu ye so adanko na dia wo no otiase amamansa nyina hunu se uyo nyamia otiase ampa yanko ano